دلوقتي انا لما ابقى بتكلم مع حد في موضوع وبطرح وجهة نظري بمنتهى الهدوء والسلاسة والأريحية، ليه في وسط ما انا بتكلم في ناس كده تروح طالعة في النص كده تروح قايله لك طب اهدي طيب؟ اهدى؟ اهدى ليه؟ انا بتكلم بالراحة اصلا. يقولك طب اهدي طيب، عايزين نوصل لحل، عايزين نتناقش. طب مش فاهمة يعني، عايزين نتناقش حاجة واهدي حاجة. اهدي دي اصلا بتعصب، يعني لما واحد يبقى بيتكلم بهدوء وحد يقعد يقول له اهدى 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 بتعصب والله وبتعفرت. ما بلاش تعصبوا الناس وهم هاديين يعني لمصلحتكم. او مثلا تبقي برضو بتتكلمي بمنتهى الهدوء وعادي خالص وريلاكس ريلاكس خالص، تلاقي حد في وسط ما انت بتتكلمي يروح قايل لك طب بالراحه طيب بالراحه، ومتشنج قوي. ده انت اللي متشنج. وبعدين ايه الحركه دي؟ الحركه دي عايزه اعرف مين اللي اخترعها وانتشرت ليه. حركه موتره مستفزه فيها تشنجات ملاش اي 30 لازمه، ويا بقى لما تتعمل بسرعه ومعاها اهدي وبالراحه، ياه نكد والله. يا جماعه انتوا كده بتحضروا عفريت والله العظيم، بتعصبوا اللي ما كانش متعصب. ما بلاش. طب ليه طيب؟ اهو انتوا حرين بقى، اصرفوا العفريت اللي انتوا حضرتوه، مفيش دعوه.